Ebusia on social media, prophet or 20 year no a prophet Eric Uchi. Every week be or trendy, not on daily basis, but on weekly basis, because it seems like every week be no. Then comes or share 2 years ago, a year ago, no, a manifest. But Ebusia many will say one of the prophet and also a 20 year a prophet. Rojah, that Rojah city ano. Now, Ebusia many will say Rojah be a video just on few days ago. I watch him say. Ne sore mano empire mano na enkofukuo bi ebere di ne bone. That wasn't the first time, but ensemo a otaika. But ena me ne wo kase wakodi komo bi. Asa nkomo kodi e no. One me bra Sadiq Adams e de di nkomo. Na sa nkomo no e no de warnings ema asebedwafo. Na according to the warning no e no wo chim say omosi dan bi. Na dan na omosi no omo person mo de foreigners e wura sa dan ni mu. No omo je very careful. Sa foreigners no wura e dan ni mu a e yo omo no omo mma enibewu na biom so no onu prophet Rojah ejina puno ji say no so omu bie puno da bemu a omu we inside and omu pia deko mame fo afidie so na me send warning informa nkrofo mo a tobo wo de warning man nkrofo bi me yan warning omo Ghana ha oh yenti omo your politicians okay meeting bi asunsun mo ye epo bi a mo bo a mo pese ye mie gate tie wo be se mu bie fie ni gate ma wo ba be wudam sa gate na mu pese mu bie no awrade adan na di na mu bie a mo ne mo yere ne mo ma na mo de mo nkometwa so tie I am sending this as a warning from a man of God and a prophet of God. Politicians be a politicians. Okay. If you na omo asie no omo imagine so mbe so mu bie pono na ma wo be wura fie ni para sa wo na mo pese mbe wura fie mo de mo yere ne mo mma enko na bitwa so I'm telling you ai na epo no mo gwa ne said de na awrade adom na yehu akire emo po ne said de na awrade adom yehu akire na no me be kan asem bi me say ma wonu say STC ene petrol tank anya asebe yes ya ho hwea because ya ho hwea enye yi ebesi ona di kan take effect dada am obi Friday prophet Rojah de na be ya fa ho bibu a ya nya me say wo ya ho hwea enye yi esi adanse ho video ye den e wo ha me de kan asasem ya ho hwea enye yi batie ma hu gate no omuso mbebia yekura gate nechi omu bie ni ekatu omu bie ura man no enyo oman asem na okay eye dan a yesiesi wa so omu bie ura mo ombe so omu bie fie bi na sa fie no omu bie puno no ma howo ura puno ni but sa puno no ombe so omu bie me send one na mama hu say ye hunu okay na ye di kan so e de nado abram puno nechi okay etima anya mistake se wo bebie na wo bie a okay emi na me ne wo ekase spiritual father I declare war e de amano I will trim say so onimbebu a ono wotebe na as a matter of fact onimbebu crap chain ono prophet Rojah no but it was everything being equal from the time prophet Rojah nko na mo full to mean the code ni na ne prophet Rojah person oka but spiritual father say we decode adene wi na de Rojah eka no e Dr. Mahmoud Bawumia come say na all say Bawumia be president or the foreigners ayen kremufo be ro manimu na on the ball manimu a man be see happening ebusia enyame na make am that is the information as spiritual father e dey better bonti meso dey mo say obeso my page no me adoman so am say na me app bi atona onsa ebetima ebusia let's enjoy the prophecy. Michia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia incoming president Echia Dr. Matthew Opoku Prempeh incoming vice president 2028-2029. Michia Ajia Samira Bawumia incoming first lady 2028-2029. Everybody share money everybody mo mobile. Everybody share MPP phone now. Everybody share NS phone now. Oh yes to meet. Amen. Me hear video ama Rojah Prophet Rojah video come out. Rojah what's it saying? What's a parliament MPC bi owa on be so mu bia kwa bi e ma ho be kwem. Owo no hwan. Sunsum no ken na metiase. Se ububa me so metebe teni pa Rojah ububa me metebe sen me buba kwa sen. So I say o se Bawumia yo ho ho ntotumi mura efie na omasi e Ghana Jubilee a ntumi mura ho. Jubilee ha so na o ka ho ase Rojah teni ye. Say what say o de na doa Abraham gate na no
must say that one of the Abraham again must send me to nephew, Mamma Bawumia Rabbi Shim. Me the Bawumia every Jubilee has for my Bawumia at home, but Jubilee has a Kunyan Gana Kunyan Bawumia Teso. Rojah on kind of crowd at for. What's it 2020 and Traba? Tell my agenda and I tonsum. Tell my agenda now, all forces say, tell my agenda no, I have some mamma back tell them, I told you I'm also 10 years. We are throw for 1 year. Rojah, on your prophet Biao. We take some Crawford Massam, we take a politician for Massam, Unomedium come, Kansam show, and audition come. Mechanical crack show. Nanyatine say Bawumia upompo me na trade ne kunya so Bawumia te so 2020 na we wini wo wodi ahia won say wo kodi Jode Bechi say Jode bebe wini ese ni ketia wo osu empa Rojah wo no osu empa the catalyst such as the catalyst mine ena dankariria opamwo kumchacha Jesus ahofe Dr. Powerman muna makodi Jode Bechi but soon amoto aba no Jode Bra lu support all se me ni Jode Bra enka Rojah me pam afi me camp muna mka chawo wo ya trofo da nipa politics no soon aba to no unimi ye untumi na ne nyoma what say Captain Sam ewini aba ewo Agora West Captain Welusu me mama Captain Lusu aba ne dada teni Rojah on kan kure ana wonu sunsu bia ye wonimi ya ba kokra wapon kokra sawosu ye bema uhu ade wonu sunsu bia ya Rojah majade be wini eseni ketana me hwade teni Rojah teni wo Jode Bra campo enu tu nkase woni Jode Bra campo ene o kira mi nkase sunsu woni Jode Bra di nkonwo eya bibia be Jode Bra so lusu pato eseni ketana mi Jode Bra ene na dwere ho se waso bebu emegu ase wo ya prophet wo ya trofo mina me ka kire me ma woni bio Bawumia upompo president obeye na wanga ma sha se mu akosunsun dada ama mamantamu Rojah te mamantamu ro bodiem ante me bo sunsun tuo no wanya stroke academy bonede tima me ene on the 6 August 2026 me bo sunsun tuo akwa to form match so say ye kase tumi a ewurade ma me tumi sen wo ya kora sunsun wo ya sunsun edwe biada wo ya bofra kra sunsun de kase we eye MP we person di MP person oye president abu ni ye bra na me che wadwuma bra na me che wadwuma sunsun mu na won kan wo se amanfa bo person person moku enya no kre obi ro ti eku o physical da eyem na sunsun be tataw ana uso me tataw sunsun mu na me ka me so mantamo na anche me bo sunsun to obusi we mu a na me ka jope na mama woni me guase ya kase tumi a on ka ho tumi be na wo me na me jo mama ta gane ko nyaso o ka se Kennedy ebe wi ni Bawumia wo tro na wo twa no Kennedy elusu ye ade be tia ya to aba Friday Saturday be to aba no ahoma chi 3 o'clock na oba abo we kase afero wo se Bawumia wi ni Kennedy o tro for te sa wo so se be ma me kokko nko sensan 2028 abato no minu mienu pe Ghana obi ahwe e wo TV so se UTV ara se Adum TV live in colored ni nko sensan to se bro be ko Jode Bra na seni ketia se Jode Bra tu na seni ketia me make prison for life seni ketia we need Jode Bra we make prison for life and pa na me pe je na wa no we keke na me pe me pasem no ko bet ya to nsia e wo Jode Bra na seni ketia ho wo Jode Bra camp me so me tai seni ketia chi na fi yan ko sensan na minu mi yan ha de onu sunsu edma ye o tu da ne noma e ma noma ye eyeye na me so different na ko da prison unko ne na o free to say o da no mi e wa bon on me hia tonko na o twa o promo ana o amanfo to me kan say no ho me de o de wa say ba Dr. Bawumia so a do be na Abraham o de da Abraham no do be won't be a foko me ka to pray we Abraham me ankoko nko sensan e wo Jode Bra na o le ti no me sumo e se ni keti ni anko sensan to Jode Bra wi ni e se ni keti a me make prison for life me ko ne na e se ni keti so wi ni Jode Bra so make prison ko ne na ni e ka do e be ma okroma e ka na fo ne ga
ɔsɔfo a ɔka no kwan ɔnum sunsun mayɛ wɔyɛ prophet ɛwɔ kwan ha ne yɛhwɛ ɔnka ɔkura woyɛ abɔfra ɔnyɛ sunsun dada woyɛ abɔfra ketekete koraa wabɔn mu ne mi hwee ewurade nsa ɛni so ne ewurade nsa bibifo nyinaa mɛdi asɛm esi ya nyankopɔn yɛ adumɔ sɔfo bi a wɔyi n'eti aka Bawumia asɛm bia no mɛba abɛtaake no ɔno nso yɛ bɛrima ɔmmra ɛmɛtaake ma ɔsopɛtwa ne yɛhwɛ adeɛ ne yɛhwɛ bɛrima okurum a bɔsɛ tumi no ɛnyɛ tumi koto ewurade de ama mi o tumi na ewurade ama mi tumi ankasa ɛnyɛ agorɔ na mi di mi ndwom enum amanfo nim hwɛ mɛfɔ mi ni agorɔ koraa mɛmɛ ta Bawumia akyi ɛnɛ no ɔkyena ɛne da biara Bawumia ha wo aba bɛka asɛm yɛ ɔyɛ sɔfo ɔyɛ prɔfo ɔyɛ hwan ne sɛ dɛ mɛtaake wo na mɛka kyɛ pray ewurade afam so de Bawumia atena konwa nso nti wo a woyɛ bɛrima bɛn kɔto nkyɛ ɔkɔ dan hwɛ adeɛ 2020 abatoɔ no na hɛ do bɛwi ni na me nkyɛ mo nyansa o sunsun wiase Rojah o mɔbɔ sɔda sɛ o su bɛ mpa mu na mo yɛ mɔbɔ mo nyu hweyɛ mo bɔn ewurade nhyira yɛn ne ewurade nhyira ɔmo Ghana ne ewurade nhyira president mama ewurade nhyira Dr. Bawumia me de ɔbɛka mama ho asɛm a mɛma mmuayɛ bɛka Dr. Bawumia asɛm so mɛma mmuayɛ wobɛka na pɔn ho asɛm mɛma mmuayɛ na mɛka kyɛ pray saa mpanimfoɔ mi fam nni agɔ sunsun wiase ebi sɛ Bawumia ɛba bɛyɛ president dɔmama ɔdi ndi wie Bawumia na ɛba Bawumia di wie pɛ na pɔ na ɛdɛ ɛba nti saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa wɔ deɛ mi fam nni agɔ nti wobɛta kɔmpɛ mɛsɛ bɛta kɔ bi ewurade nso obi biara o Yesu bi nti amen. So ebusia on social media it looks like on daily basis nkofo pina na enya adwesachera about the MPP, especially Dr. Mahmoud Bawumia. Our say he stands a better chance or he stands a great chance of becoming the next president of Ghana if there should be an election. But ebusia everything being equal, mesrao. So why do you comment section wa me you have also for GNC me fani demo. Subscribe my page me adoman so. Sina ya happen be am sabeti maka.